Menteri Ketenat Pulih Putih Gejala Meghalaya Uba Lakmen Rumboi Ula Pentip Baka Meghalaya Board of School Education MBOS Kelapen Krek Bala Kumno An Penong Eksamen Badangsa Jongka kelas 10 Batka kelas 12 Ha Katayo Baar Jong Unaitung Mentaka Senem Naga Bentai Kesamla Pulih Gibam Syum Layo Penela Eksamen Namar Kejing Yo Kejing Pang COVID-19 Ne Kitu Kebala Syakta Nakadao Jong Ani Kejing Pang Uba Lakman Rumboi Ulaong Bagladan Life Sangut Gikana Pulia Ha ke Examen Matrik Ne ke Secondary School Leaving Certificate SSLC Kibam Shimlayo Benele ke Examen Baro Bat Nyop Sangut Kim Shimlayo Benele Yaar na Light League Subject Ha ke Examen Jongka Higher Secondary School Leaving Certificate Ne ke Class 12 Kibladu ele Yaar na Light League Subject Kidan Kendai Pu Arngut Kat Bakat Sangut Kim Shimlayo Benele Ya ke Way ke Subject Uloong bagi ambos kan pelong ek eksamen nak bentai kini kibadu penilai ek eksamen barkan ni kan negasian ke bakat do balada ja begini kesamla kim yo penilai biang mentah ke kentiru on omla ban penlong biang ek eksamen na ke bentai jongki menteri uloong bagi sarkar kelarai ban penlong show ya ke eksamen ha ki southly subject bakentup ek computer science statistics western music but vocational studies ndrek ambos kan sepensyong nongrem ban imax ya ki samla pulih Ulang baik result jong ke kelas 12 an penmi hapo kalai pui trek menaitung kat baik result jong ke SSLC on yele kat bala ban penmi kloy. Tekat kum ka record jongi ka bangidon nak menta ka kelas 10 SSLC kidon live sound ki kandidat ki bandu yak exam baro ki bom yok ban yele bat nyop sound ki bandu ya kawe na arnalai teli ki exam yakine baro ka embus kan sa kondok yak exam na kabenta kine na kabenta ki cluster HSSLC kiba do banyele exam kawe na arnalai na saw kamot kidon kendai fu arngut bat kibadu banyele baro kidon khasan ngut kini kilong habaro ka state ya kini ru ngila decide ngila rai ban ngin pelong biang ya ka exam na benta kini kibadu ban yale kidon ki minor paper ki bahasa southly ke computer science ka statistik western music but ka vocational studies nam ta class 12 yakine ngila rai ban num pelong show exam nam ta kine ta ka embus kan work out yaki modalities ba kan imax hi ya kine ki subject ta ka exam ka ban long nam ta ki basa kitu bom yok ban yele kalong tentatively kalong hapdeng hakite yo baar jong o banai Julai kenang ba katar ngin ya consult ba health department but impact ya situation hapo ka state tang ba ya result pat jong ka class 12 la rai ba longkat ba longru ngiri ban la ban penmi hapo ka life way trek ubnai Julai kine kide ki rai jong ibanta ta ya katarik ban pelong ya ki exam ki basa kumno ban pelong ya ki modalities ngin sa ka embos kan sa wanra kan sa issue ya ka notification hakini kisni ki banangwan